LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal. Allah is calling you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'uzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كأنه يمسك بجلبه وربه إسنابه نيني رابه إدوهيبه سكابه إجوبه. haray mi wasiyike hoore an kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Mi wasiyike on kulol Allah subhanahu wa ta'ala kori ko onon yo julɓe, kori ko onon yo julɓe hulen Allah subhanahu wa ta'ala. Ndaren hande ka fewndi-ɗen ɗon enen ɓe julɓe. Ndaren hande ka fewndi-ɗen ɗon fiiɗe dewle men, dewle ɗen hande gayni lancade, dewle ɗen hande gayni bonde. Hande so en ndaari Belgique, CPS on gayni lancugol dewle ɗen. So en ndaari France, RMI on e susu ko sonnaɓe ɓen woni e wadde ton kon, kañuma e Belgique susuji ɗi sonnaɓe go woni e wadde ton ɓen. Yaren Holland feƴƴen ɗon yahen Allemagne gayni bonnude dewle ɗen. Hande rewɓe fulɓe buyi haccitaka si wona mbuuɗi peɗɗe, worɓe ɓen haccitaka si wona mbuuɗi peɗɗe. Galleji ɗin gayni yeɓade. Rewɓe gono yaade moƴƴina plainte winda wonandema moodi mum hino menasi warugol ɗum ko fenade. Worɓe gono jooɗi hino fuɗɗi darnugol étage ji kamen ko ɗum tun himme mum on woni ittata dépense ka suudu. Si debbo on wi'i goɗɗum manki ko ɓe jaaboto ene CPS yo baali. Tawa hande ko ni wonirɓe. Siko France kadi sonnaɓe gono ton nattuji ko ɓe woni e wadde kon, susu ko ɓe woni e wadde kon. A yi'e debbo no ƴetti 10.000 €, 5.000 € e nattu goto, nattu bona. Kono wallindire ka cuuɗi. Tawa gorko on kanko ko heɓata kon ko yoɓugol facture, yoɓa essence ka oto, yoɓa soda ñamete, tawa kanko hay 1 centime o wallinaka compte. Est ce que ɗum ɗo welnay dewle ɗen? Dare hande ko fewndi ko e nder cuuɗi 190 on fop ko fokkitu ɗum divorce. Haray ko sappo ɓe woni muññiɓe, woni ka worɓe ɓen, woni ka rewɓe ɓen. Mbuuɗi ɗin gayni en yeebude, faali mbuuɗi gayni bonnude dewle men ɗe. Hande si on yi'i ɗi probléme ji fewndiɗi e o aduna mo fewndi ɗen ɗo hande,
ko onon yo ɓe fokkituɓe waɗugol divorce mi woni e yewtude surtout hara hiɗon mari ɓiɓɓe si on wattana liila ɓe ɓiɓɓe mon ɓe janɗa e ɗe leyɗe ɗe wonɗen e mum ɓe wona délinquant ma ɓe wona drogueur ma ɓe wona fumeur ma ɓe wona colossar si on renaki sabu na say ɓiɗɗo heɓi 18 ans o heɓi 20 ans o heɓi 25 ans tawa hande kadi huleteɗo ala ko suudu surtout ɗe leyɗe ɗe wonɗen ko debbo e boobo jonnitete goonga o gorko o ƴettoye copine makko adda ka suudu annene makko a susta wuurde ma o ɓiɗɗo ma jiwo ƴettoya copine mum adda ka suudu makko a susta wuurde sabu gorko kanko woni mirin ka galle galle ɗe ala gorko ko galle ɗe ala mirin yaka seede mum ko ono yo sonnaɓe ende tumi tortoto hoore boyno toon si ɓe noddima ko ɓe wowlata kon kono ɓe heddira goonga ɓe wowlata goonga wonɗo ton si a wi'i ɓe jonnelan numéro moodi mon on mi yewtude e makko ko ɓe innata si mi jonnima numéro moodi an o moodi an wi'a hilan wirtimo daare fenade go imo faala yo moƴƴu o jonnatama numéro moodi makko ɗiɗ mum ɗum si on yewti ha wandi moodi makko naati o kupi téléphone o karak si a nodditoyima o nodditoyimo en naari moodi an arti koye fenade wonɗa wallahi siko goonga wonɗa iɗa faala kama yo moƴƴu a hulata wowlugol ko faalaɗa yo moƴƴu kon kama yeeso moodi ma par ce que koyo moƴƴu faalaɗa kono si moodi ma ala ɗon ɗan wowlude 1 heure de temps ellaji moodi ma an a wolata ko wonɗa e wadde moodi makko moodi ma anday o naati tun kupa téléphone annabi Dawud alayhi salatu wassalam nde o ñaawuno e ɓeya ɗiɗo o jonniti oya goonga o jonnita o heɗitaki oya Allah waɗnomo punition kala gorko noddaɗo wullita e mum debbo wullitiɗo on si tawi woni a andi a wawata jonnude ɓe wullitiɗa e mum ɓe numéro modima si modima naatay tun kupa ma a jaɓatta wowlugol ko faalaɗa wowlude kon fiyo moƴƴu yeeso modima haray wota a noddu skare koye fenade wonɗa koye fenade wonɗa wallah si tawi ko goonga a hulata wowlude ko faalaɗa yo moƴƴu kon kama yeeso modima par ce que koye faalaɗa koye moƴƴu kono buy nodday sage moodi ɓe an waɗilan ɗum ɗo moodi an waɗilan ɗum jonnan numéro moodi ma mi yodde makko oye si mi jonni on numéro makko woneɗan wirtimo a wirtimo déjà par ce que a noddi a wolli ellaji makko ɗi o wondi ɗin fof ko wonma wadde gonɗo faala yo moƴƴu a wirtimo déjà siko ɗum honuɗa siko fandiɗa koyo moƴƴu fandagol moƴƴugol e fandagol wirtugol goɗɗo wona goto a wollitoto woni fi honno heɓugol solution awa jonnelan numéro moodi mon on mi noddamo mi yewtida e makko kono ɓayi haray ɓe andi kamɓe rewɓe ɓen no woodi ko ɓe woni e suuɗude ɓe yiɗata gorko on wowla ɗinno gorko on kadi o kasalik daare dewle men ɗe gayni lancade hande boyno ni siɗi kono addani rewɓe mum Europe ma Amérique si hankino wawno wonde hande rewɓe buy cippatano Europe rewɓe buy cippatano Amérique wallahi summa wallah wallahi summa wallah hara hankino wawno wontido hande rewɓe bus cippatano Europe ni Amérique quand même ɓe wona hen sabu dewle ɗen gayni lancade fi CPS fi RMI fi mbuukoye aduna wakkiloɗa seedugol e baaba ɓiɓɓe maɓe no mardi ɓiɓɓe jowo ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe tato ɓiɓɓe ɗiɗo sabu mbuukoye CPS si gorko go jombo yima wallahi ta sikko haɓe teddungal sabu a wole toon na martuɗon siko a debbo moƴƴunoɗo a seetano e muɗima ka heɓuɗa ɓiɓɓe nayo se on accitima ko ɓay a moƴƴa yahano e ngal dewgal muññoɗa ɗon ɓuuri ko o to waɗano ma plupart kala debbo jiidiɗo o wakkilaki muññagol ka dewgal makko
o heɓoyey ko mettata mo ɓuri ko heɓayno kon ka dewgal makko arama plupart ko ɓuri udde ko aɗay noon faala ɗo yo yaha heɓa ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe jowo e suudu luttanma ɓiɓɓe ɗiɗo tetara gayni ɓay hande ɗo hande ka debbo heɓi ɗo ɓiɓɓe jeɗɗo ware o gayni jiidam ko ɓuri urde ko jamanu mo wonde tawa ko yew fuɗɗitoɗa kadi foye goo gorko mo anda ko gonga worɓe goo kandi wadde piiji goo wole tumiɗo darnude selugol darnugol yaahti kippu ɓewngure ma nde kippu ɓewngure ma nde Allah okkidima ɓiɓɓe e sonnajo ma kippunoɓe e ɓiɓɓe andira diina l'islam Allah daali innama amwalukum wa auladukum fitnatun lakum fahdharuhum ande jawdi mon ndin e ɓiɓɓe mon ɓen ko fitna fi mon dey renteɓe si tawi an ɓiɗɗo ma on ko si weelamo yo yaw ka frigidaire si o weelamo yo yaw ka cuisine o ñaama o ɓorno a andintamo diina makko kan a jannatamo qur'an a ɓornatamo siko jiwo conci l'islam a haccitaka ko CPS joni jogii dewle ɗen ya andu haray o ɓiɗɗo maɗo si o janɗiri ni yawmal qiyama o wullitoyto e ma ka Allah subhanahu wa ta'ala sabu nelaɗo maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati subhanallah dewle ɗen gayni lancaɗo julɓe yaka seede mum siko Belgique siko France ko Hollande siko Allemagne gayni lancaɗo nodduɗo ma Oustaz na fala tortade hoore si on andi si on noddi on jonnata ɓe noddoton ɓen numéroji modi mom ɗin wata on noddu sabu nayo moƴƴu faala ɗum on naaday déjà on mo landoto ɗon e ko wiyete ko ñowre o wowli non mo ha o wowla modi mon piiji ɗi o anda honno woniri hara o anda honno woniri o wowla ɗon ko o wowli o jokka konngol mon ngol pulla Fuutale wi lefol gotol ño'atako haray wattini yila musidɓe julɓe wallahi ko andintingol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you.